teacher mogekolo wa gago wa palla ko go ntlwaneng ke mang go tsia jo a tlo dira tšeo ya o mokuka moruta baagelwane ba go lebeletše ba go bolela bageno ba go bolela ba re o iša kae mosadi o la seamonyana onkwa ba rato ipha maikarabelo aga gantho o ba mosadi o ba kae ba lapile ba re re ema re lapile monna o re nna rata ke lerato le tsena mo go leng boima a go tla bolwetse ka gare ga lapa go ba go tle seemo se boima tata a felele ke mmebe gore bone gore ba tla go fa metsi ya go fišana goba ba tla no go botsa re dijo se dine ka kua pitšeng wa lapiša o dutse mo gae banna ba nyaka mmereko na ka mogare ga malapa go o ka ya moruta o ka ria movie wa letšatši movie wa letšatši o leng gore batho ge ba ka o bogela bontši ba batho kore like ba ka feleletša le go nyala ba sa tlo ba sa nyala so o seseo ke tlo mo fa thušo ene a re tlo mo emiša le treatment ya gage ya go ya sepetlele nna ke nyaka go mo alafa ke mmone gore ga botse o kgaikedi o eme kae thušo e santša e kere ke ya mohutamang kgaikedi o bo o nyaka go ba eng mo bophelong toro ya gago ya bophelo bo o nyaka go ba eng ke be ke nyaka go ba le paramedic bo o nyaka go ba le paramedic o bo o nyaka go thuša batho e feitše ge e tla kae ga ke no bona ke sa tle ke sa na taba le tsona ka sekolo ka 2010 be ke dira grade 11 ga ke dira grade 11 ko mokana 2010 ka feile a ke feile ke sentse ke repeat makanrela re ngwana ka re ke nna ke go fepela go ngwana ene a bitse go ndwa le ke a bajwa go ka bajwang ge o ka khutša ngwaga wa sehlwelo sa boela sekolong o tlotla o ye mohlomong wa ke fodile a nthebile ngwaga wa boga tlo robala ka ona ka napa ka tlogela sekolo o tlogetše sekolo go tloga mo ko mokana ka ga ke tlogela sekolo ka no dula mo gae ka no dula ka moka ka ga ke tlo kopana le monne ke moka a ke kopana le ene o ka re a fetiša kgodi tše tharo a ntsebela ka lapeng a fetiša gape tše dingwanyane o ka re tše 4 e a fetiša kgodi tše tharo a ka ra e a tla tseba ka lapeng ka gae re o tlo ntšha magadi o tlo nlošareng ena ntšea ile o nkagela mo steneng o ntšheditše magadi ke moka ke fila kwa steneng ka thoma ka bajwa ka tshwenya ke maoto a ka no baba ka mofase a fiša mo diretheng a baba a ke itama ke ya ke nyake ditaelo bara ke tshwenya ke badimo o ile wa išala morago wa nyaka go tseba gore gape go ne go tshwenya ke badimo moruta e le modimo wa e leng gore o nyaka go phasiwa go ne go tshwenya ke badimo ile gore maybe go ne le tatemogolo a lena le mošaileng kae go ne go tshwenya ke badimo ile gore badimo ba nyaka gore ka gae mo go lelatlhe dipheko dino ba gona go ne go tshwenya ke badimo mo ba reng o santse o thwasa lentšu le la ke tshwenya ke badimo o swanetše go le motho o le nyake ke tshwenya ke badimo ge go itla kae badimo ba nyakang ba nyaka ke ba direla eng gona wa e ba kgethile nna ba re mama badimo a ba le botse a wona a ke tšama ke nyaka ditaelo ba mpotša re ke senyo ke badimo mara motho ya go nka tla mo go nna ke magolo a ke ena ke a mo tseba mmela ga mme a fihla mo go nna re ngwana ke tsa mo thasa ka re nna ke na tšhalete a re tsamaye o tlo bona o tlo boa ene ka ga ke bitša bana ba gešo ke dula le bona fase ke ba botša ra ke tšama ke nyaka ditaelo mo ditaelong ba re ke tshwenya ke badimo ke santse ke o thwasa ke mokana bjale ka ga ba ntšea ke ya samoe ke lo thwasa eba kgallela re bolela ka badimo mara se se a bolele re ke tla go thwasa a ke re ba re moremeo prof re thomo ya mana tše dingwe di fo dimelela ga gore wa rereša ngwaneng go gakanega le gore wa rereša o sa le wa bina bjale marago bina gantsi nna ga ke re ke ya botse ke gore ke sale ke kwa ntšuleo nna ga ke ya mo thasong magolo a ka nrela re ngwana ke tsa mo thase ke mmotse ke re na ke na tšhaleta go thasa a re tsamaye o tlo bona o tlo boa then ka ya samoe ge ke fihla moe ke bego ke ile o thwasa ntse nna ke be ke tseba ke ya thwasong ba re ke tshwere ke modimo wa monna le wa mosadi
mara ke fihla mo ke no fihla ke no thwasa a ke le be ke sa tsebiselo ena ga ke gola ka magae ke foko ba re nkoko ile ngaka ba shitša a senke ka mmona bina felo nna ke moka ke flo gola ka molape re flo gola re le bana a ke fihla mo ke no fihla ke mokana ke no bona re le mo lapeng leo re a thasa and then ke kwa ebile ke tlo re mo le ke tšwile ke thomo kwa ke kwa re ba re Mosotho ana nthaso nna ka mole ba itse ba re ba re jitse nthaso wa Mosotho then ba re ba nkisha ka gae ka peto go tloga mo ya ba gona mosadi wala go moletse satle a sa bolela le nna se o ile ka gae ka back door ba re ba tšwa ba go ishitse ka gae o hwetša bana o tlotla o tlo sela tšhelete go bo o tlo go roga o ile ka pudi ka ao pheko tša gago di kae dipheko jwa taola tša gago di kae a kana ditaola gane wena bo ile o thwasang o ra re o ka sekolong o se wa swara dibuka wa boa o se wa swara certificate wa tla wa rutswa sekolong wena mo bo ile o thwasa bo sa tithute ditaola a ba ruta ka tša gage le thwasane le lengwe le swanetše le be le pheko tša gage a e o tšitse pheko o di gagara tlo di reka a tlo le go ruša o kwele ko go boditše ka re o tshwenya keng ge ke tsena mo ko go boditše ka re wena o tshwenya ke ditaola o nkwešiša ke mmoditše ka re o tshwenya ke ditaola o boletše prof and then a se bolele gore no gape nna ke tšwa go thwasa o ka se ye go thwasa morota wa boa o sene ditaola ke rata go tsebiša batho nto nngwe morota wa tseba go nyakega gore gabotse nako ngwe re tle mo re tle re bolele ka thwaso ngwana ga ya thwasong thwaso a e fetele number 1 a gone gore badimo ba mmago ba fetetše go wena ka lebaka la re mmago o ganne go thwasa a e kgonagale go thwaswa badimo a ba fetele badimo ba tsamaya kore badimo ngwana o belegwa le bona ge o belega o swere mpho ka mogare ga letsogo la gago tate mogolo wa go wa tseba re mpho e ko go fa go yona ke mang o ka se sware ke motho e leng gore o belegwe a ba a phela a tla robala o ntse o le gona a bo a tla swara wena a go fa dipheko a e kgonagane ngwana ga a belegwa badimo ba tseba mmeo ya gage gore ke eng ka kgwedi ya mafelelo ya ge ngwana a tlo belega badimo ba be ba šetse ba desaitile gore ngwana o re mo fa mpho ya gore o tlo bereka ka gore so le badimo o swanetše gaetšedi ge ba re o ne modimo o nyake go tseba gore ke mang ene nto ke tlong go go botša yona bongaka a bo jikelo gare bongaka ba go jikelwa gare o feleletša bo go fa bothata ba gore badimo ba gago ba sa tlo go tshwenya ka lebaka la gore o tlogetše dilo tša bona morago so go nna le ngaka ga o ne ditaola ga o ne dihlare go porofete ka bebele o ngaka ya leina ye e leng gore ga ya fetša ene go se fetše mola ko go ka sedimo sa gago ke go bona o ka re o bapala ka bona yes badimo o kgona gore ba go botša ba re o ye go thwasa o ba botša gore a ke ne tšhelete bona sentše ba loge leano la gore wena o ye go thwasa jwang mara a gone ngwana o ba ileng ba ra ye go thwasa ka gabo e le bahumi badimo ga o le mohumi o swere ke badimo e le kgale ba go botša o sa nyake ba senya ntongwe le ngwe ya gago wa go thwasa o sokola then go o bua mo dilo tša gago di tlo bua di a tsoga di a ba gabotse so o hloka go lokiša dilo tše dintšhi sese o hloka go lokiša dilo tše dintšhi kudu ngaka gagwe sa phela ka morago ga gore o itemogele mathata o ile wa go yena wa mmotša wa re ke itemogela mathata ora mathata jwang ona o na le malwetši ditlhakatlhakano a be ke sa tlhokisa ya kwa go wena le lwele wena le yena a re seralo ke nna ile gore gantši kore la ge ke mo founela ga na le dilo ka kwa gagwe sa tla sa mpotša mara botša batho a rena a sa nnyaka ka kwa mara senkiralo wa bona morota ge ngwana ya thwasong
ngwana o swanetse go dithuta e re ge o le lethwasane o le ka thwasong ithuta dipheko ka tša gago e ya ditlareng nna ka kua gae morota ke bereka so ge ke thwasiša ngwana sa mathomo ngwana a orela ke nyaka batswadi ba gage santse ba tle le dipheko tša gage tše e leng gore ke tlo mo ruta ka tsone ngwana o mongwe before ya nyoko o swanetse a be a ne le bucket tše 40 tša dihlare tša go fapana tša go alafa malwetse a 40 ngwana mongwe le mongwe before ya go thoma nyoko ke bitša batswadi go tletše setšhaba o tšholela dipheko gare ga setšhaba o a phekola molwetse gantši ge ke tloiša bana nyokong ke gona morediong ke a bolela gore ke nyaka balwetse ba magala ba tlo ba thušang ka gae ngwana molomolomong ke nyaka testimonial tše 9 o thušitše ba kae o alafile bana ba ba kae o rileng a ke iše ngaka ye e leng gore a e tsebe selo gae a ke tlo botša ko wena gore modimo wa ka gore ke je nyoko ka pela-pela ke ye gae a go le modimo wa ka jagang gore ngwana a ye gae a sa tsebe selo re bereka ka mmele wa motho mo re bereka ka bophelo ba motho mo o swanetse gore ge ngwana ya gae a tsebe gore wa go fa eng motho se gore gore nna badimo ba re ke thwase 3 months ke ye gae o tsebang ngaka ya sekgowa ya sekolong for 10 years 7 years ke sekolo sa gage kore o sa go dia dilo tše dintši kudu gore bongaka ba gage bo tloge bo kgomagana ka moka go felelela then ba re ke ngaka bjale a kana practice ka mokgwa a ka kgonang ke MO goba ke GP goba keng so le mangaka setšo santse ba dithute moruta ene o kgona gore o etšwa thwasong o lemoge gore thwaso ke tswang go yona a ka rutwa selo ene a se phoso gore o ye mo e leng gore o ka rutiwa gona because ge o le ngaka o sa tsebe dipheko o sa tsebe ditlhara o ngaka o tlo bola batho mose go le ntompa tše ntšhi tše di emeng tša mangaka e leng gore a ba tsebe selo ene a se go rata ga bona moruta ba hlokile thuto so ye ke e gapeletšang kore re le mangaka banna batswadi ba bana ba re leboga a ba re leboge le rena re ruta bana ba bona gore batswadi ba kgone go thaba last week ke sa tšobitša meeting ko gae wa batswadi gore ba tle ba bona gore bana ba bona ba dira eng kua gae ana batswadi le a thaba ka mokgwa bana ba ke ba rutang nka tswela pele ka thuto le ya kgotsofala gore bana ba lena nka tla ka ba biletša setšhaba ba tla ba phekola na motswadi wa mollo mongwe tšere ngwana ga gaya go dula fase le yena a mo phekodiša wa rian skreke a go mo porofeta ke thwasiša motho go kgotsofale motswadi e go kgotsofetse motswadi wa gago gore a re le nna ke tlo kgotsofala thwaso ke tšhelete ntšhi kudu ses a se tšhelete nnyane a se ya go bapala thwaso ke o le go motho a sa go ruti o na le raeta go mo reporta ran ruti nna ka lebaka la gore wa mpona gore ke mo ke na le mangaka a nna ke ba thwasišitšeng ba e leng gore be ba ntše ba ruta mathasana ka dipheko ge ba se busy ba tla gae and then ba ruta mathwasane for yona nakonyana yeo ya go ruta mathwasane ba mmerekong santse ba e golle because batswadi ba bana ba e patela tšhelete gore bana ba bona ba tle ba kry-e thušo santse ba e kry-e mrota batho ba le ba mmerekong ba thwasitše ba feditše ye ba e dirang a e be ntola re no thuša baba rena re thuša papa go rena batswadi ba bana ba patela ge ngwana ba re wa thwasong re patelela re ngwana rena ye go rutiwa ene ge ngwana a boaga ya se a rutiwa ke molato wa gago ke molato kwa gago molatong ele ke tabe o kwešiša gore ba go ba rutileng a ba bereke mmereko go laetša gore ba rutegile o ba patele ao batho so ge o le ntomba o sa tsebe selo morota aowa e no tšea dipurugwana o no tla gore moroka go bangaka mamang nna ba nna ke tsebe selo le ka nthuta eng a o ye go thwasa gape le ka nthuta eng a wa mona o palela ke eng ke dipheko right tšea 3 months še o tithuta dipheko then after 3 months re bone gore o tla kae ge go pala o e tšee 6 months and then a o tlo tloba re wa goroga o riang o gorogile o rile dilo tše ka moka go fetša motšea mokotlaga gwa dipheko wa gae wa go phekola batho ka nto o e rutilwe
so go bolela nnete mo bongakeng dilo tse dingwe Mrota di senya ke lebaka la go hloka nnete onkwishisha ene go le dilo tse dingwe ge o le moetapele wa go swana le rena kudu o ne le mathwasana o swanetse o nyake go tseba rena mathwasana gago a tseba eng go ntse le re tsepela re go roša mana ba batho dipoleke tše ka moka bana ba lega ba fitla gae ge e le ra ba tsebe selo batho o tsere batho ba rata ngaka e msa ene ge e thoma ye go amola gae motho o tšea bana ka moka bo kgobokana ka kua ngakeng yela ngaka yela e go batša batho o tswa kae o tswa ka moreni wa bona re nna ke tsena kae ke tsena ka gare ga mathata so santse ge re practice bongaka bo ba setšo re bo practice ka nnete batho ba kgone go kwešiša re go diragala eng lentšu la go swana le gore mangaka re swantse re rute batho nna ke a tseba go le mangaka a theeleditšeng ba kwa bohloko because a ba ruti bana mara ye ke e bolelang ke nnete motswadi o patelela ngaka gone o re o thwasiša motho o tlo botse motho gore no dipheko o tla di ruta ke badimo wa o mo amogetše e le gore badimo ba gage ba tla mothwasiša ngaka e swantse e bereke gore ngwana ga nyaka thušo e mofe and then batswadi ge ba leboga e ba kgone go leboga ngaka ngwana a fola ko go fa seo se hlokang and then ngwana rena o tla lokile ga a fihla ga e wa re fodiša so yeo ke ye batho ba swanetseng ba e tsebe nna gae Mrota a ke kwe ka batswadi ba ngwana batswadi ba ngwana ba re ngwana o ke o lokile re ya mmona wa re kgatlha a tswa a tlile gae a tlile go khutša a tla bone bana no ke a ba botša batswadi le tlo ntshenyetša ngwana o ke nyaka e tla ga ya tla alafe wa bona mama sala ya gae ba re wa go khutša ba re ba montšhitše ka di-back door lebelela gore go ngwa le seemo sa gage se jwang a fetša nto a beng a e dira o e tlogetše gare ebile a sa kwana le ngaka gage mara go ne tšeo di tsebang mama tša bongaka ga botse gone o swanela o sa tšwe felo o dutše nako e kae 6 months ga o nna tsebe a fa bo dithuta mama ga o nna tsebe a ke re bjalo ditlharo ba reng e phuša mare bja sa re botse gore ke jang bja fo go botsa gore longe phatlha re sa gore mare ke tle le rukutle lengwala tsona pukuntšatši di le ya gae ko le botse gore ke sa gore yang ka re ga nka ruta mathasane ditlhare ba ka mpolaya ka sero le ngaka wa tšhaba mathosana gago ka sero le ngaka wa tšhaba mathosana gago wa bona Mrota lethosane santse o le rute ke ngwana sekolo o tlile mo o tlo ithuta dilo tša badimo wa mo ruta ge e le gore yena o tšea ditlhare tša go loya a di tšee ka boyena mara badimo ba ka se dumele gore motho o mo rute a tla boe ba re o tlo go loya gane wena o le ngaka dipheko tša gago di tlabe di le kae wena o le ngaka badimo ba gago ba tlabe ba le kae o tlo no boa o loye ke ngwana o mo rutileng a kere ga e le gore ngwana o thoma go dialo tša sa di kwešišing Morota o ne tselentšhia go te tšhireletša o bjale ke ngaka ke so ke ne mana baka ntle le mathosana ka ke ne mana baka ke santse nna ke tsebe gore nna ke te tšhireletša jwang lentšu le nna ke le bolelang kere ge o le motswadi o tseba o išitše ngwana gago thosong o swanetse o maikešwa gore o tsebe gore ngwana gago sa se thwasetšang o dira eng ande ge e le gore ngwana gago o gana thuto ngaka e mofa yona bitša borangwane borramogolo boragadi ba ye go gala ngwana ande ge e le gore ngaka a e rie mmereko re swantse re bone gore re bereka bjang moo go amogela go thwasiša Mrota sepapadi no a sepapadi o dula le motho ka gae gore o tlo mo thwasiša swantse o be o tseba gore ke tlo tšea maekarabelo o ka se re o thwasiša batho wa tla ba bia ka mo wa tsamaya wa lefelong la boithabišo wa ba tlogela ba nnoši a go kgonagale ke botša mathosana ka everyday gore ge ke tsena radio lethosane santse le bula le radio le ko gore re bolela eng because tše re di bolelang ke dikago gongwe le mme ga le sošetše ba tseba gore mme o a tlang because re tlo mo admita ka mola gae bothata ba gage keng ga a fitlha fela re mo fa mathosane ke mo fa mathosane a ka nna balwetse ka moka ke ba fa mathosane ke re eri o ke molwetse ya gago ke monyaka a fodile ande ba mpha balwetse ba fodile ko go fa molwetse ya bajwa o mpha molwetse ya fodile ke ka mokgwa re berekang no tabe ke botse pro o kgona go bona mmereko ga gore na re ya go kwana ngwaga go feta Mrota ke ile ka tloga ke bolela ke ngwago the right reverend ne ka re ke kgopela gore batho ba ba tlo tlang gae ba thušega
ke present ka mokana ga tsona tša batswadi batswadi ba batlong go leboga ba metsi ya bana ba ileng gore ba fodile di ska tla go nna di ye go mathwasana and then ba kgone go kry-a nthoela ya gore mara go bereka ka thata go a thuša moruta bana ba kry-ile dimpho magalo wa galefišo kore bana ba le bona ba ba galefišitše ka nnete bana ba kry-ile dimpho ditšhelete batswadi ba tlile nyokong ya bana ba re ge ba tsamaya gae ba be ba tlile mehlabong mo bana ba beng ba hlaba batswadi ba sepetse ba rola dithoto tša bana ba bona dithoto tša bana ba bona ge ke bolela so di ba emetše ka gae ge ngwana a goroga šetša tseba re ke ne mpete ke ne room divider ke ne bokaa ka pankeng ba le ba ntebogile ka bokaa ngwana o kgona go togoroša e thuša ntwela gore ke ile go thwasa badimo ba ka ba mphe tšhelete bereka ka thata ka thosong wa lafe motho a fole ba tle ba re ge ba leboge ba go leboge o tlo o kgone go riang go togoroša a ke re o tshwenya ke badimo ba geno ba go išitše plekeng e right go nyakaga wena gore o bereke o ka se expecte gore mmago a tla bereke mmereko kwa thosong go thosa wena morutan so se se ga le so ke tlo mo thuša ke mo direla dilo ka moka and then dilo tša gago gaetšedi ya ka di sepele gabotse and then re tatle re bolela le ngaka gore go paletšwe kae a ke rate go thuša motho ntle le go bolela le ngaka gaga ge e le gore a le kwane o tla ntshwarela ke nyaka go tseba gore go padile ge go itla kae a ke rate o no tsenelela mebereko wa batho mara se segolo ke nyaka go bona o fodile a kere so re tlo go thuša gaetšedi ya ka re bone gore re ka go thuša jwang ke nagana gore ye ke the right reverend re ka no fa ba theeletše 5 minutes ya gore ba fe sesimaele and then re kgone go tšwela pele ka balli ba bangwe šiba le ba gona mola balli ba bangwe ba tla be ba batamela alright nomoro go tsena ke 071 333 re go tope rona metšhele foufele sk fm le wena re ko gore o ka reng go se sifa bele ka ge bo prof ba bontšhitše nnete gona School FM dumela re wane le kae gape nna mathata ka no swana le a sitse ka mokamo mathata le na swana le ya sesi a no swana le a sitse ka moka ke ninke maema wa o ke dilo di no bula batho metse tša tswalela tša kwa tša tswalela o founa o le kae mogolo wa ka o ke mo ga mphatlele mo o mo ga mphatlele ge ke tlo fa difounu go njwale ke kgopela gore o di tšee and then o founele founu tšeki o bolele le malefo o mo fe mathata ga go ka moka mogala ba gešo go lla o dutše ka moo gae go ka se go thuši malefo o tlo go fa ditsela ka moka gore mathata ga gore santse re a rarolle jwang a kere ke tlo go biletša difounu go njwang thank you 071 333 re go topele le re go nametšele foufele sk fm re kwa maele ya gago go se ise letšatšing la lekgono gore ke ya mafeng godimo ga tše a fetšang go ka dihlalo sa fa School FM dumela re gona le kae ke mang magoroši a ge go diragalang ka tšetane mama mogala ke mo yaka ka masamakgobe gore ke tsore ke mo ke gore ke lekile go tšea go feta ke paletse ke nyakana le yena batho ba modimo ka mogoteleng ka ra mathata ka ona ke sa tsona ke tšeng ke ba re go diregang ke motho e le gore ke ka gaka ka mogaka ga gona ntelo kago ka re ke šedi ke tlo thasisa ga ifo o thasitse ga ifo ke thasitse 99 ka thasisa 2015 ka thasisa 2018 ka thasisa 2019 nambile o ne ntompatše kae mama nambile go thosa ga ka o ne ntompatše kae a sa lebile ka mogaka a dula le ntombae gona mara wa feta bolela ya bjale go ganang
kora ke tsore kore ka mokgodi jaaka di phekile gona besong a ke tsore na gabe ke tsore go gana kae ke kae mo ke sa dire go tsona kare ke ya go thasa ona ke ya mara una ntumba ke ra ke na ntumba ka a ke na ngwa ntumba ka mga khagara ja o digae ga ba jaaka tse dingwe di sala ka di sia ka mo di sala di a shala mo tenfetse plekeng e nngwe gape le yona shiriyo prof dilo tša mama di ka se loke Moruta ka lebaka la gore mama sa mathomo o thwasitše gantši bulela radio mama ba tlo bolela ba go arabe ne okay thank you ya a tlatše difounu a founele malefo yeah ntate Moruta a ke dire sone ke nyaka go no hlalosa taba ya mama ngwana ga ya thosong re mo riela jwala re a molaelela gore o wa ga moremi a go phase ba ga moremi go phasa ba ga bongwana and then ge badimo gape banna a se bana re bolela ka boragolo a rena re bolela ka bopapa rena re bolela ka bommareng a re tlo fora badimo ba go ema ga moremi ba emela ngwana go ba le ba ba shalang ba hlokometseng kgoro ba le ba ya go kopana le ba ga moremi gore ba tle ba thušane taba ya ngwana ge badimo ba le ba le kua ga moremi ngwana wa ngala wa spela a laele badimo ba la ba tsentšhitšeng ka mogare ga kore badimo ba le ba ga ba tlišitšeng ga moremi ga ba laele wa spela wa go thwasa gape pele badimo ba šetše morago kua wa ikwešiša motho o swanetše go tseba re ga ngala thwaso number 1 Moruta laela badimo ye nngwe gape e riang gore batho ba thwase gantši batho ba lebala gore ge ba ya go thwasa go ba le batho ba di-family ba ba shalang ba thiba sedimo gore se seke sa tla go wena ka lebaka la goreng dikgagara di a bakwa dipheko di a bakiwa bongaka bo a bakiwa o swanetše o tsebe gore na ka gare ga bophelo ba gago go ile go thwasa o swanetše o be le tshireletso yeo bang le yona mabapi le tabeng ya batho ba e leng gore ba tloga ba le kae ba le gae le mo o leng gone so ge o tšhaiša ge o etswa ngakeng santse o be le ntompa ngoko wa badimo mo badimo ba yang go tsena gona ge ba tloga kae ge ba tloga ga moremi ba eya kae ba eya ka gae o tloga ka gae o sene mo badimo ba beileng gona ge re boa mo re boa le medimo wa geno le ditaola tša gago le dihlare tša gago ene o boa o apere moaparo wa badimo ba gago so dilo tšela go di bea ka mola ke taba go bontšha re gore o se tše ba galape le rena re a phasa ko so wa le mama o thwasitša gantšhi badimo ba gage mo ba leng ba timetše a tsebe le gore ba kae o sa tlo sepela tsena a thwasa santše re nyakane le go tseba re sedimo sa gage sa mathomo se kae then ge re ka kry-a re sedimo sa gage se šetše kae o tlo fola lo tša gage di tlo loka di tlo bulega di tlo ba gabotse go ba le badimo bele prof o bontšhe nthong gore ba mogoroša ke raga ile gore mohlomong ke mokwele gabotse ya bjale wa e bona yone ke mokwele o re ba mogoroša motswadi ya ka nkwiša bohloko ba mogorošetša kae ka gore ngwako wa badimo ke se tlo ya gona mo prof ke re re hlatleng gape rena bjale re timetše wa bona Moruta go ne le ngwako wa badimo ngwako wa badimo go dula medimo wa gaborena ande ngwako wa badimo kwa kilelo ngwako wa badimo kwa go hlomphiwa so ge o kry-a e le gore motho wa goroga and then o gorogela ka gare ga ntlo ye go dula go batho ka mokana ga yone ditaelo tša gage di ka se loke gobane di dula ka gare ga tšhilafalo ke efe a o tsebe gore ge bana ba robetše ka montlong ba tliša rena bomoroka jale ka masogana a bona ditaola ga di nyake ntwa go swana le eo dihlare ga di nyake taba go swana le eo dihlare di dula di nnoši mo e leng gore ge ke ne mathata ke kgona go ba le mathata kae mo e leng gore go fitlha nakwa gore e mpotše re no mokgekolo a re tšele go gare o robala ka ntlong ya badimo nke ke lale ke lora ke nyako le nto ba galabe ke ong gore ba nyaka go bolela le nna ka yone ke ntlo ya pholo ke kgona go tikela ka mola ke nnoši ke tithoballe godimo ga legoga la mohlahla la segagešo and then ge e le gore ntomba e ka mo ke mpete ka mo dipheko ebile o kry ba di beile mo phatising and then go feta mang le mang ke bothata nto o ka se gore go a hloka ntomba a kgonagale a o bia badimo ba gago kae ka re badimo santse ba dule ka gare ga ntlo badimo re be re ba nyakele le mola e leng gore go phasiwa gone so go thwasitše ga fe gore go tlile medimo mefo ka gae lora ke se bone motho ao ga jale ke bothata bo bogolo so ke a mo kgopela mma a founele malefo gone jale a founele malefo
nomoro ya malefo ke 072 072 133 133 67 67 61 61 072 072 133 133 67 67 61 61 goba a ka founela 071 071 398 398 15 08 08 07 go sasa line gona ke ibone ke telele ke kgopela gore magagesho le founele malefo le founu tše ke le fileng tšona le bukeng re boneng gore re ka tla ra le thuša jwang moruta yeah a re leboge sese re kgone go bona ba bang bale kgaetšedi yaka ke tlo go thuša kere ene ke tlo go thuša le gore mogala wa gago a kry-e mmereko ka mola dikgokaganyong tša le ya go mola go Facebook go DR Moremi magagesho ba leneng le sekgoba ke a le kgopela a re thušaneng a re aganeng batheeletši ba SK ke tseba gabotse gore radio le theeleditše gabotse fela bagagesho le ge e ka ba mmereko wa go lokoropa le ge e ka ba mmereko wa go lo hlokomela ka mogae banna tate ka gare ga lapa le ge kgwedi ka fela ka tla le ge e ka ba ka 1000 banna e tla rekela bana se seng gona le gore kgwedi fela go seke bo gwa ba selo ka gare ga lapa a re thušaneng a re rataneng a re tsošaneng ke tlo go alafa mama nkwela kere ke lebogile kudu go boledišana le wena ke nyaka go tsentšha balli ba bangwe šibale re kgone go tšwela pele morota o ka no tšo o re ile ka mokgwa mongwe ka mongwe Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapele ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyere bošego go fihla ka iri ya lesomepedi ya bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mmamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tau tša baroka mosegare le bošego kwetša seo se nyakang mogašong seyalemoya ka wena dula o theleditše go botsebošego Proverb 98.7 communicating Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapele ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyere bošego go fihla ka iri ya lesomepedi ya bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mmamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tau tša baroka tlišetša borutho fela marigeng a ga ithekofatse tša rena mabenkeleng a ladimo hardware mpumalanga le limpopo hwetša 2.4 meters fencing corner post ka 99 rand fela ladimo steel roof tile mebala ka moka ka 119.90 ka iteng le 20 liters Sutherland wall le pente ya ceiling ka mebala ya go fapafapana ka 599 rand fela di-special tše di thoma di 1 June go fihla di 27 July 2024 latuma where you save and score. Hello, this is Mampane Mampale from Pakistan. You're listening to SKFM 98.7. Alright, metserne ke šupa ka morago ga irikela ya bole sometee go School FM 98.7 communicating units moroka balli ba rena šupa a ke go leboga the general magagesho ke a le dumediša ebile ke be ke le amogele ke be ke kgahle ke gore le rile ge le ne mathata la tloga ka gae bošegong ba lekgono la titima boroko la tla la nyaka thušo mama le kae rona ra lena re gona mama ke ba ga mang ba tswa kae gae ke Phelaji ke wa gatla go jwa RDP le tswa ka RDP ya Genfest a ge mpela mamphele re fe ditaba re ko gore bothata ke eng mama bothata ke bana a ba sa le ka mokgolo ke ba tsebago bana ba ka ba fetogile ge bana le nna ba lwa
ga ke se gona ga balo ba kwana a ke tse gore bothata ke eng ga gore ba ye dikolong ba bangwe ba gana and ba ka se gore le ba re nna ba no rutu o na le bana o rata gore ba ye sekolong ba tšwe dithuto tša bona pele bana ba gana alright ema pele ma o re bana ba ge o le gona ba lwa ge ke le gona ba lwa ka mokgwa mohutamang ka mantšu ba swarana ka diatla ba dirang ba neana ka mantšu ga ba swarane ka diatla ke bana ba mengwe mekae yo ke ba bagolo o mongwe ka 30 le 23 23 ba ba ka eng ge o le gona kore ga ke kgone o tseba ka re o hwetse ntwang sešitše e le gare ke moka ke le gona nna ke le gona ka mogare ga yona ke re aowa bjale ga lelwa dintira dihwirihwiri tša lena nna ke nna mmago lena a sena sehwirihwiri sa lena ke lebelege ke le rata ka moka ke le godisitše ka lerato bjale tša gore le tleleleng le a ntlaba ke moka ona gore ge o se gona ga ba lo wa tseba jwang seo ke kgone go bolela le bona ka difounu ga o ba boletše o ba hwetša ba le ka moka ya wa bona gore batho ba gabotse ba kwana ba lwantšha kweng ba lwantšha ke nna motlho mo dingwe tša dilo tša lena ke eng bjale be ke kgopela gore bona ba tsene sekolo ba tšwetse thuto tša bona pele gore ka moswane bona ba kgone go ikemela ene go na le o mongwe gwana o šoka mo moraga ka aowa sekolo sona a ke tsore wa se rata na ka re ge ke sepela ba re o sala tšeela puku jwale a ke tsore puku e tšere mmereko wa yona na gore ngwana se ka rata sekolo o no ya sekolong a fitlha a dule bana ba o llang ka bona ke abuti le abuti mola awa ba ga nnotla ke na le bana ba i4 o na le bana ba i4 alright a bona taba bana ya sekolo mama ba tlo go gopola tšatši le leng ba tlo go gopola lentšu la ka le ke le bolelang ke re ba tlo go gopola bana ba ka moka gone jwale ba leng ka gare ga malapa a bona e le go banna mathitšhere a ba botša re ba tsene sekolo ba bona lentšu le la tsena sekolo le thomile go opela ke batswadi ba rena ba thomile go opelelwa ke batswadi ba bona rena re opeletše ke batswadi ba rena gone jwale mama o opelela bana ba gago wa bona sefela se tsena sekolo ska te phora mama batho ba ba ketimang mo ditseleng ba bereka mmereko bima ka moka ba le gopola lentšu a gone wa sa le gopoleng o tlogela sekolo wa kae o tlogela sekolo wa kae o se ka kgatla ke batho ba bolela gore mammang o tsene sekolo a bereke ga ka tsoga a bereka go sa sa o riang a tsoga a bereka yona o le reng a bereka o ne degree o dutse mola for 10 years a tsoga o sa sa kry-ile mmereko and mmerekong wa gage a tsoga gola ga botse o riang after 3 months a tla mo ka kolong ya go bonala gore o tswa sekolong o dirang wena because yena o tswa sekolong for 7 years wena o gana go ya sekolong bona ge ba dutse bona ba botsana gore sekolo ga se na mohola batho ba bereka dimaene ba bereka ka kae ga ba na matric ga ba tsena sekolo bona ba bona o ka re ye yona e right go bona mama ai ya wa tseba go no dilo tše dingwe mama go ne maele a mangwe ge re fana ona re santse re gopole re go sa sa re tlo ba bo papa ba ka moso wankwa o bona ge re bolela ka sekolo re bolela ka sekgie sa bophelo ke nnete tšatši le lengwe o tlo ba le ga gago le bana ba gago abuti ya go a se gona ngwaneno ya se gona e le wena le mosadi le bana šimo bongaka ba setšo bo nyaka sekolo santse o ngwale di-medical certificate bo nyaka sekolo o santse o capture balwetse ba gago
go nyakega sekolo molwetse o tlile go nna makgowa ba re ba le kae ore ba le mo go nna ba re romele signote go botsa ka bongaka ba setso ba ditaola o bereka ka molwetse wa company e rileng go nyaka sekolo o thwasisa lešole mo letšhole le ba go botsiša gore le thwasa kae ba riele proof ya go bontšha gore motho o thwasa mo go wena o nyakega sekolo o swantse o ngwale lengwalo ka sekgowa o le romele mo e leng gore ba tlo bala go refera molwetse o mo iša maybe e le lešole o refera molwetse go di-psychology tša ko mašoleng go nyakega gore o ngwale wa bona ye ba fana mono ba fanang ona a se ona ene mono ba fanang ona mama ka gare ga lapa la gago go ne le moya o renang wa gore bana ba gago ba se ke ba bona nto botse ene bana ba gago solanka ba nyaka go buša ke lenyelo ile le leng gona bana ba gago ba tlo sokola go ya go ile ene se ba se riang ba applyela go tla go sokotsa bana ba bona nawa ke nnete ampana nna badimo ba ntšhitše sekolong ke nwetše go fitlhelela ke ya go bona gore bole mo ke mathata ka thoma ka go ya abet ka fetša ka abet ka registera mola ba reng go ngwala matric wa june ke tseba gore kua pele go nyakega sekolo mama a go sane mo o ka yang ba ra go nyakege sekolo maele ba fanang kore a out of order le go cleana ba nyaka matric moruta lebelela lena moruta a le bone mara le gapeletša go ya sekolong bana ba ba santse ba ye sekolong ye ke timang ka gare ga lapa la gago mama bana ba ba betše le tseba ba ba betše kore bana ba ba eteletše pele ene ke tlo go botša nto nngwe ka bana ba go swana le ba ba mamane a ba pallwe ka sekolong a ba pallwe bana ba go kgona bontši ba bona ba kwa maele a e seng a maleba and then a bantšha sekolong moruta le ka sepalle ka moka ka gare ga lapa a kgonagale moruta a kgonagale gore le ka palelwa ka moka ka gare ga lapa e le palelwa ka moka ka gare ga lapa ba mote e santse a rie se sengwe ene go kweša bohloko gore o tekry o le ya buti ka gare ga lapa o rela bana ba mma gore no sekolo se ka se le thuši ka selo okay re fe solution a ke re o re botša gore wa re address gore ntwe a re itlogeleng re fe tlhatlho re fe solution a re direng ko sa go thuše selo gore o re address o sa re fe tlhatlho sekolo mama se ne nako tšhomi ya gago e ka fetša degree ka 22 years nna ka tla ka e fetša ke na le 38 years ka moka re na le degree gonne le bana ba rena ge ba dutše mola ditseleng mola ba bapala ola gore papa o rekile pholo wena gore papa o rekile tonki yona ke rela gore wa di kwa gore gone nto ngwe mama ga o e dirane o swanetse o tsebe gore o applyela bophelo ba go sokola for bana ba gago nto mathomo ge ba leso ba nyaka bana ke ela taba ya gona motho wa gona a tlo go tla re a godile o kwa le ngwana ka boyena e le o monyane le bana ba bona ba ra gona matric nka se tsene ke bone mang ka gešo a go matric gore pale a senka go ba le motho wa matric nna ke nna mangkgane no moya o fokang ka lapeng la gago mama se ona bana ba gago ba hloka counseling mara go ne le ngwana o mowane o e leng gore wa ba misleader kore go ne le ngwana o mowane a bantšhang tseleng ka mogare ene solanka bona ba tekemišeditše go tšea maele a gage nto santseng ba itsebe lentsola ka kere go tlo fihla nako ya gore o mongwe le o mongwe a be ka lapeng la gage nto ba reng ke bogobe wa nyakiwa papa a bono o tla ba tepia mola yanore ke bopi bo dutše mola bopi bo wa nyakiwa ge o ganetša ngwaneno a ya sekolong ngwana geno o wa go ba monna o mo buang wa go fa bana ba gage maele ka gare ga lapa
ya sekolong o palle gore bana ba ka ke lekile ke paletše wa bona ke utsweditšwe buka ke palela ko go ya sekolong ka re ke utsweditšwe buka a ke eme le yona e ba go utsweditše buka e tlamo re bereka dibuka ela ba e utswitšeng dilo tsele ba nyakang go di dira re ya di emiša di buela gona kua wa di berekang di buela go yena tšwela pele ka sekolo a se re senya gore ke utsweditšwe buka ke palela ko go sekolong o utsweditšwe buka wa tla re ya bereka ba loya buka ela go ne le setlhare se se bitswang gore ke majikela morago ya re bereka motho ka majika moleko ola ge o etla re ya o jikiša o re mmereka ka mehlare ge di etla ka moka di itia mehlare ola o ya sekolong nna bana ba ka bona bo ba le right go nyale ke a ba tšhaba ene wa tseba mama o motswadi wa mathomo wa gore o tle mo ka bothata ba gore bana ba gana go sekolong ene o berekile prof o berekile e laetša lerato taba yeo o ra re mama lebelela metse ka moka bana ba bona ba ka ya dikolong ba gago ba no re batho o ra re batho ba ka moka ba bua ba nwang sekolong ra ga go tsuwa furugo ba no re batho ka moka ba sekolong ba mo botseng ka moka ba sekolong o ra re batho ba ka no re ya nto e leng gore a se selo ba ntlaba gape nto e riagalang a se yona nto e riagalang mama mo a se yona ka lapeng la gago moya o fokang a se yona ene moya o go rube gona o dumelela ko motee wa ka gae ene bana ba ba ka gae nna ke a ba botsa le kgono solanka ba sa tikemišeditše go tšea maela motho a ba botsang gore ba tlogele sekolo a sa ba fe solution ya gore re tlogela sekolo re ya kae ba tlo sokola bophelo ba bona ka moka ba tlo sokola le ka sebe banna ba go dula ka malagae le banna go tlo fitla the age ya gore o swantse o tsoe ga gago ke no dumo tseba se sengwe prof ngwana wa lena mama wa 30 years o dira eng gone bjale mo bophelong o gona o ka kua gae a o a reason a re bolele ka wa 23 o dira eng yena a ba reason mare ba na le matric ka mokana ga bona ba ne matric go thoma ka buta bona sho wa bona buti re tlo mo thuša a kry-e mmereko a registera bo unisa ba gona o no registera le bona o ntse o le mmerekong o studiša o dutše gae mama bana ba gago a ba pallwe bonkwa bana ba gago ba ba eteletše pele ene bana ba gago ba ba nyaketše motho e leng gore like o ba fa moya o mobe bana ba fetogile kore wa bona nto lenyelo ile e leng gore le ketima ka molagare ga lapa la mma go lenyelo ile go no re tlogelang sekolo ka moka e bona re tlogela sekolo re ya kae mare ga botse mare mama ba re a botenkono tla o dule mo ganyane o bona nto ngwe ka kantšhang prof kore ge bana ba tlogela sekolo goba ba tlogedišwa sekolo ba tlogedišwa ke motho yena a feditšeng high school no man ne nkga ka ntšha man jwang ga wena o feleditšeng ge abuti o na le mengwaga mekae 60 o tlogetše sekolo le wena o sa tsena ya wa se rata ya ke se rata okay le lekgolele o tšwa sekolong ya o bolela nnete ya o tšwa sekolong o tlile a re wa dikologa ko wena ba go tšeetšeng buka ya wena wa ka wena wa go tšeetšeng buka nna ke tla lebana le yena wena ke a go leboga wena sekolo se ka se tlogela kere tsena sekolo se fetše tsena sekolo se fetše wa bona buka abutine nako e se go dumelang gore o e bale e bale nako e dumelang gore abuti bala buka bona tsena sekolo ene wa bona go makgotla a e leng gore a gona ka gae a batho ba sa nyakeng sekolo a kampane ya buti ge e le gore go ne le ngwana o e leng gore wa motseba wa next door rata sekolo kampane o mo rie tšhomi ya gago o dule le yena so gape ge motho a ba ka re a tlogele sekolo a se tlogele gore
tla re iša ngwane go a kgoga diokobatši o nkwa mama ke a kwa re senya bophelo ba abuti ya o ka dula mo la abuti ba dutse gone be ke nyako kwa re o sa sekolong na moruta ya wa bona boloi boloi bo bohloko ma abuti o no reng ka taba e mama e bolelang mo mane ke leboga sebaka tabe nna ga botse ka ya ke tse gore o riegang se ntse gore bala mogala jo wa botse kwano e gona mara ga botse a e phela e le gona kwena firstborn wena okay kore go kwana re ya kwana re ka gone o jule ra felelela wa thaba mara mo letšatšing ora re santse go loiwe gabotse o ne o loiwa ka mantšu kore nna be ke nagana re loša ke mokgekule mara ge ke dutse ke e lebeletse ke a bona gore ae sekolong gona re ya le nna ke a tswa sekolong ke na le matriki ke a tswa college go na le mošitše mme go ntshe dilo tše ka moka le ena e kgaetše jaaka wa 30 le ena wa tswa gona mo nna ke tše mme go ntshe ke gona mo le ena tšemeng kore gabotse ga go loke selo emapele wena o bontšha nthong gore o bo nnagana gore le loša ke mokgekolo o bo nnagana wae o bo nnagana nto mohutong a ke re gonjalo ge o bolela le ene le ena o bolela le ele kore o hwetša o ka re ke dikurupu so jalo ke nto e re be re naganang gore maybe ga ana le o tiro wa go loka mogoe ganta e so kore e ba o ka re a rata o rata ele o bosiše prof o bolela nnete a re o gona motho e gobaneng re tlolwa ka baka sa gago o gona ena la ga nna nka se bolele gore ke mang o a tetseba ena mo go rena re lefo o kuši gore re se ka kwana go fetša go na le dilo tše ding le ena o a tseba gore wae kore ga go loke selo prof ga go loke nto ngwe le ngwe re reng ra e thoma a re e bona re ya pele re a timelela ke tsela santse re eme re change ditsela re a tswa mo ka moka re tso tsoma thuso kore ga go loke selo ene lena gabotse ka mogololeng ka baleng ka gona prof ke bana ba kwano kwano e gona magareng ga lena e ntšhi kwano kore nna gabotse a ke tseba gabotse le nna ke nna e mongwe wa bona wa dintwa ka gore gabotse ke fo fela pelo wa ke tsebe gore gabotse a se nna motho wa go fela pelo mara gonjalo kore ke fo fela pelo gabotse ke tinyaka ke nnoša go na le mo e leng gore wena o kgone o dula le bana ba geno fase wa ba eletša go bala bolela ka dilo tša bophelo le bolela dilo tša nnete le tlogetše ditshele e gona nna le go ba gona nako eo ba gona ntate morota ke phela ke dula le bona jale nna ke fila o kare gabotse o kare ke nyaka ba controla mola ke la buta bona ke a ba laetša gore bane nto so le nna ke ile kwa e bereke sa e nku ke mo ba yago kore e gore a fetša leso ke a mogala le ena gantšhi ka ditšhomi ka mmotša o bona tšhomi tšao tše tšentšitše e o ka tloa bajo re ka se kgone go thuša ka re ka se tsebe gore ke tšhomi efe o kušiše kore ka moka ke a zama ka moka ba le tereke se tšhomi ka moka kore influencer ya bona se bona ba fakalelana mokgo wa bona ke ditšhomi metlha e phela e le tšhomi tše msa a ore o lebeletše go tla engwe wa bona bothata e ba jona jone wa bona ntate morotane ka gare ga lapa moleko wa tsena ene moleko wa aga ene moleko wa dula ene moleko o dula godimo ga ngwana o motee ka mo gae ene wa itirela o ithatelo ene ge re ka o dumelela o tlo wa ga wa bo wa ba le bana ba ona ka mo gare ga lapa a bote boletše ntong wa re ge papa ge ge e sala robetše dilo di a šešerekana mama jwale ka ge o le mme o šetše le bana o ne o nnoši mogala ba robetše e be ba sa e felo e be re ba mmogo go fitlhela one jwale ga tata go bana a robala ba fela re bana ba wae ba ekwa wene go feta nna na ka re se ka lebala gore ga o dule le bona full time o no ba bona weekend eo o tlilego ka yona jwale ba tlwaela go phela le nna ka re e be re ga ba tswile o mongwe wa mošimanyana
a tsena gore tali go jwang ke ra go shapo motho wa ka ye ga ile go tatagwe ga founa ba re bolela le mongwe re ke bolela le mokgekolo wa ka a re neeletše yena ga re o kwaele nna re e gore morwa a re kwene mokgekolo wa gage na ke re ke ka mokgwa ba tlwaetse go phela le nna nna bana ba ka ga ba kgone o tswa ba kore the whole day 10 minutes e mongwe wa boa kore ba go hlola so ka re ba šile lesea ka mo ngakong ee ke mo ka ba kgone gore ela re e re ko go apeele mama ke ra no problem ngwanaka mara lentšu lona ke ka le hwetša ka 2014 o mongwe khwi a iphepela ka re e re ke montšhe ke ko gore ke lutša go display gabotse ka re o ile belega a o motho le bule ga bolela re mokgekolo modimo o tlo kopana le bothata ena ke se go rutwa bo emela ka bana ba ka re molato ke eng a re ba re bana ba gago ba go kwa ba phele bana lwene ke ka nako tata go bana ntse a le gona mare ke emeletše le wa ngwanyana e ba re bana ba gago ba go kwa ge o bolela le bona ba ria se wene o se bolelang ka re bana bo ba tlwaetse go phela le nna ba santse gore ba ngwe fela ka mmago bona and nna nako ntši ke kgone ba rela ka re tsamayang kerekeng le nna ke a kerekeng ba samphe bothata mara gone jwala ga ba ka re ba bolela ga bomantši wa bona o ka sa emele o ko o ba tšhaba e le bana ba ga gore ba gapetšetše le ba ka no dula fase ba go kwanela ba go gitla mo e le gore tlo ba te tshola gore o belang mmago bona and nto ba e hlokang ye nngwe le nngwe ba e hlokang ke kgone tsena ka shopong ka tšea karata ka rekelago ka boa ka rekelago a gone ke sa mo rekeleng ke ba botse ka rekela rata ka moka le bana baka wa e leng tira so ke šetše ke le tšhabang ka se kgone o dula le lena mara ge ke dutše mo ke dutšeng kere ge nna ka bonna ke sa emelele bana ba ke mang motho a tlo go tšwelela mo a tšwelelang a raga tla ke le thušeng ka gore le palelang mmago lena mama o bolela nthong gore nka se kgone go dula le lena ge ke dutše mo ke dutše go ntshe ke tlele ke se sentlelang o dula kae ba dula kae go ba o ra goreng ke dula nabo ke na le go fele ke eta oya ee ge ke dutše ke gore ke diputša gore mara bana ba ka ba tlo feleletša kae mogala boa lena mama o robetšene 2018 and then ke kwa gore bana ba ba le ge mogala ba le gona be ba phela le wena kudu potšišo ya ka ke gore ke eng se gone jwa le seria go bana ba gore ba bone o ka re go robaleng ka papa bona go hlola tlhakatlhakano ka gare ga lapa gobane go ntse o swere lapa papa a se gona nna ntoi ke tiputša yona gantšintši gore ntoi ba fetošiteng ke eng abuti phapano ke eng ke kae mo mama le bonang o ka re mo gongwe ba lešaetša phapano ke gore ge mogala juba le gona be ke tseba gore tlhomongwe re ya phoso o botša ena o bona jale ke tšhentšitše mola ke re be re na le elita kwa pele a e sa le gona elita wa kwešiše nna ge ke re ke a lita ke ya kwa pele a ba folobe e mong le mongwe o tla ka molao wa gago wa kwešiše so go apala gore re kgone go kwana re ria nto e teng kore e o mogala ka nto e seoso o e bušeletša gape o mogala ka yona no wa mmotša re mone o se ka sepela bošebo o boela sepele bošebo gape o kwešiše e mongele wa mogala mone tšhomitše tša gago di fokotše o kgone o tseba gore o phela le batho ba ba seoso nto le o mmotšang ka moka ya bona o ba botša gore nto e seoso a e šapa wa bone gonne ya le mogekolaba tlhompo e ka sebe gona ge go sena elita ke yona sentse ra re lita kere ema pele o nyaka boetapele o nyaka moetapele ka gare ga lapa o fila goba o kwae ke o kare yo a bego a leeteletše pele ga a sa le gona then yeo mmona go a le mo e le mogekolo ke mmago lena ebile ke tatago lena ke se nna ke se naganang a ke tsebe go tswa go ene wene bjale ka ngwana mathomo ka gare ga lapa o a mo fa tlhompho e ya swanetseng go ka ikhwetša gape ba ba ka morago gago ba swantse ba itšee go tswa go ene na wene o wa mofa 100 mamma wa gofa ke phela ke bolela le ena nakong tše ntši a ke gana yena ga re bolela ra kwana
ene ra kgone ho riante re kwana ba le ba tlo gona mantšua tsa gore ke takela ka mo ba go latlhela ka ge lena mamalokwana ne lena le ya kwana le palla ke eng go dula fase le ba babedi le bitse bale le bakgaleme gobane tata o robetse morao mogoloshu ke tata go bona ene ngwana wa sa ko molao wa ka gae mogala bone raeta wa go bitsa borangwane boramogolo gore ke reka motho shu gomme wa ba bona a re tlhokane a o ke re rena re phele re le mmogo a ba e felo bale ba no tswa ba boa ba tswa ba boa le ga e mongwe a kgone ho dula le nna ke ne ke no shara ai mama nna o sa ke naganne 1 2 3 ke re nna ga botse le a ntla ba ka re go ni bjelo ka re mo le mo ditira o ka re ke mogolo ka malapeng nna ke nyoko re nna ke le riele ka ga bolena le yen sekolong ke bone mo ke palelwang jwala ka motswadi a re kwane mama ke mang mo baneng ba gago ya napa wa go fa bothata ka kudu a re motlontlolelene re nyakolokishe se leng gone ke mang ya napa nga go fa bothata ba ka senape ba swana a ba swana tereye gone jwale ke boletše le bona ka bo 5 ka re le hono re na le mo re yang ba re nako e la e fihla ke re ke 1:30 jwale sentse re ditukiše ka moka ba flore awa na re feng wa tkhotse o tla le ba babedi ba ke ja ke ba botša barawa re sepela lweng wa bona ntate morota bana ba le bane le leader go na le a leader ye leng gore e ya misleader ka kua gare ga lapa la mama go na le motho e leng gore ka kua gare ga lapa la mama o tšaiša bana ba bangwe tsela e wrong ene no so ba thieditše radio motho e leng gore o re mmago bana o re ya ku yena ra rie bana ba ba leng kua santse ba tseba gore motho a ne lerato motho a ne ka go maphelong a rena batho ba bagolo beng ba lapa monga lapa o re ya mo go so yena wa raganetša e le mang ene ga o ka kry-a e le gore motho o ne ngwana o tlo fila bontšatši le lengwe ngwana ka ganyatše molao wa gage go bole mmago bona o tlile mo o nyaka thuso for bona o nyakela bona wena ba go nyakelang thuso gore ko wa ree okay o re a ree o riang ka ba bangwe ba because mmago bana ba o nyaka gore bana ba ye sekolong go na le ngwana o e leng gore ka molagare ga lapa la mama wa laola ene ge e le gore o nyaka go laola a tse step a šie bana ba bangwe ba e leng gore ba nyako laolega ka gae ka gore tsela ya e swereng morota a se yona ene ngwana ga a sa rie tsona ka gae gore bana ba senyege ke lebaka la gore morota re tšhaba go ba botša nnete ge ngwana e le gore o tswile tseleng ka gae o tswile tseleng ene ge e le gore o bona o ka re molao wa lapa le wa pala a tse step kose yena o kgona go beya melao kere a e bee ka lapeng la gage tsa nkile ka boitšha batheeletšatši le lengwe ka re malapeng a mantši ka morago ga go robala ga batswadi ba botate malapa a hlakahlakana go direga eng morota bothata bo bogolo ke gore re tshepa batswadi ba rena re tšhaba go tšea maekarabelo o na le ge tate modimo wa ka mogopola tate o gatile temaga ge kgolo go ne ngwana a golang a sele papaga ene wa laolega go le motho morota santse o laolege mara go ka ba motho wa se laolege a o laolege o le ga mang a o laolege o ija mang a o laolege o robala ga mang go ne dilo tse dingwe morota le ge mmago a ka ria phoso ya ka tsela e raeta go bolela le mmago ka nnete seng gore like ka gare ga lapa go tswe makgotla mabedi ba tla bolayana mose batho ba lokela ke go ka tseba gore ye ba mmonang a le mo pele ga rena ke steering ke tše tšohle mo godimo ga bona ke ba ka baka la gagwe jwale ba lokela ke go ka mohlompha prof ba lokela ke go mo rwesha dipataka mmeo
o ithwele a nyaka thuso ka bona a se nka re nna bja ka bophelo ke bophetše nna ya ka tema ke ikgathile o sa kgathalela bana ba gagwe wa bana go kusa bohloko gore o tekire o le ngwana ka gare ga lapa o le molaodi mmong wa lapa a le gona bana ba gago mama wa bona ngwana o e leng gore wa laola ka gare ga lapa la gago o fa bana ba gago molao gore re apoleke so yena wa gana se a se dirang o tlo kry-a dikarabo mo bophelong o ka no tshwenya mmago modimo o tlo go fa lesea wa thaba la tla la go bontšha story se senkeng o se bona ene wa re ge o lla wa boa wa llela gona mola go mmago o la le wena o lebetseng gore bo motlaiša bana ba ba leng kua gae ke kwešiša gore motswadi o kwa bohloko nna ke le moremi ke tlo ba thuša ba nyaka thušo lapa la gago ke tlo le thuša lona mara ge e le gore bona ba tekemišeditše gore ba nyake thušo mama ba tla bona thušo tšwelo pele ka ba ene nto santseng ba e tsebe ke gore mma go bona ba rata a ba rate o mma go bona ene le ge ba ka ba bohlale ba ka se be bohlale go feta mma go bona ba ka no ba ba topotša gore ba tsene sekolo go feta wena ba ka no ba ipotša gore ba bone go feta wena ba nagana jwalo mara e ka se tsogo ba fetile wena ka kgopolo gape ke sale ke thomo senya tšhalete ka 2019 ke re ke ema ka bona gore ba bele bophelo wa batla le ditaelo wa bja mo a ba di berekiše wa tsa prof o boletše ntho nngwe a re ke tlo ba thuša ge ba nyaka gore ke ba thuše ka na taelo ge o itsere o e beile mo e ka se go alafedutše ene taelo tšeo re ba fang tšona ge e le gore ba tse gore ba tlo di berekiše a ba di tlogele gone batho ba ba di nyakang wa bona mama mo lefaseng go ne ngwana a seneng motswadi ge a re mama o šupa lebitla ge a re mama o šupa mohlala mmage sa la tsamaya o ne le bo petrosi kae a sa tla gae a sa netaba le bana ba gage o ne mma go šu o a bolela o mokwe o rapela modimo go sa mo tsebeng o nyaka gore a go kwe o tseba gore wena o talola mmago o sa mmone wa bona mmithini ka gago mama go nyaka gore lapa la gago le loke o santse o fetse a ke re bjale bona ke bona ba kgethang maphelo a mantšhi ka mo ntle kare ge o na le o rena ka kwa ga gešo ke riaso o la rena ka gešo ke riaso ke moka le yena ga tsena ka mogagabo o acta o kare ke monga lapa o acta as if ke monga lapa wena o le kae ke ntše ke le gona ba ntaboša matlho o kare a ke bonale mama bana ba gago ba santse kore like ba be le di-boundaries go ne mo ba seng ba swanela go tshelela ka gona ka gare ga lapa ese o le motswadi santse go be le legora ke last bone ya bašimane kua gae ke agile ka gae ke agetše batswadi a se gaka ka ku a go no re nka laola ka ku ga go le sa gago se no ge e le gore ke toko o kare ke godile ke nyako talela tate a ka ntšhupa tsela ene ka go dula ka re ga mokhuku ene ge ke tekwa maatla a ka nompotsa gore gorumetša ntlo a gago sepele le yona ka mo ke gaka bana ba go ba theditše radio mama ke tloga ke ba botse ka re le thaetseng no bana ba gago mama santse ba tsebe gore thušo mama o godile o lekile ka mokgwa o ka kgonang bokamoso mo matsogong a bona ge ba sa nyake thušo a ba go botse gore ba tekemišeditše go tswa ka gare ga lapa la gago jwang e ba motswadi wa nnete mama ge ngwana a sa nyake go kwa molao wa gago monyatša kgoši ko go huruga
because bana ba tlo fetša ba e ba dipure le bana ba banyane ba e leng gore ba tlo ba gona ka mogare ga lapa ba tlo tswa tseleng because ba ruta bana gore gona go telelwa wena o le motswadi le mong wa lapa santse ba kgethe teng nna re tikemišeditše go kwa mma gorena ene le wena mama santse o be mme wa nnete ka gane ya gagwe e be aowa ya gagwe e be aowa nto o sa inyakeng o sekare ga o ne lewo wa e dumela ga o ne lewola wa se e dumele e re ge o a go botsa gore o re yema o gona ka kuka moreng a re lapa la gago go ne le makgotla ene o ka se kgone go ba lekgotlelele wa ba lekgotlelele ke bana ba gago ka moka mosebanago gore re ge nkebe bana ba papa go bona e se o motee ba lenkebe ba go botsa re tšeo re iše ga bo papa go rena gona go jalo no a e bere ke ka mokgwa mama gone bjale ga o dutse nabo ke kgone o dula nabo ka ba botsa gore eish ke na le probleme man gape tšhelete tsa go lena e eme a kere ke nyaka maele go bona ke nyaka maele go tswa go motho wa ka ntle tšhelete ya lena ya tata go lena še e saletswa ka ngwago moso e eme re ka re ya jwang a kere le tsene dikolo a re boledišaneng jwalo wa tu sale ya maka 2019 ga o boa ke moka gore tšhelete šiki ya go le rekela bupi gore re kgone o ja a re bone re ka patšeta jwang a re awa wena o kgone o šomiša tšhelete he bat ba lebala ba rekela diaparo ba rekela tša go ja o riante ngwe le ngwe mama ngwana a sa go kweng stopa gore o mo spoile because the more o mo spoila o mmontšha re nto a go dirang yona e right ke nnete ge ngwana a sa go kwe a go nyatša go bona jalo o ka re ga o motswadi a go tlogele le tša gago thuša ngwana o e leng gore mama o thietša molao wa gago ka gae nna ke tlo phethela bana ba gago ditaelo ba ba tikemišeditšeng go phetha ditaelo ene ba ba sa nyakeng go phetha ditaelo ba nyatšang molao wa gago ka gae a bane taba mara modimo o tlo go araba go bona sa go kuša bohloko go tlolola wena o le mma go bona mara bona modimo o tseba go araba motho mosa wena modimo tšatši le robalang ba seke ba lla ba re mma go rena o sepetse re morata o sepetse re dira eng re le bana ba lotša bona di sa lokeng gone jale nna re kwa bona ko go jika-jika kua serapeng sa mokgekolo mma go bona ba leka go bolela le yena because ba mmolaile ka pelo a ga bolaya ke baloi botswadi ba gona batswadi ba ba bolokilweng ba bolaile ke bana ba bona ka dipelo go iltreata motswadi wa gago go swara motswadi wa gago gampe o moloi wa gage go gobatša motswadi wa gago ka go rapela kwele bohloko ka lebaka la gago le ngwana wa gage ya bona ba ria go na le bana ba kgetši jaaka ba babedi le bona ba ne diprobleme ba tla ragadi hei gape na re ne mathata soloso ke re bana bake tše dintšhidi ka mo ga botse ka re ke na ke nnoši ke tlo le kgona bjang mara no bana ba gago mama wa bona go hlokofala ga papa a re seken ra go tšea as e tla ba botšhabelo ba gore lapa le lepalela ke gore le loke because papa o robetše a moya wa papa o roba le ka kgotso ka gare ga lapa la papa go rene kgotso bonkwa bana ba ba leng gona ba gago mama ge ba nyaka go tswa ka gare ga tabae a ke na bothata ba go ba thuša mara se ke nyakang go ba lemoša ke gore lerumo le ba le swereng ba go hlabang ka lona ba sa le bone tšatši le o robalang go tlo ba le ngwana motee ka moga ya tlo botšang o mong gore o bolaile mma a tla boa a tla kry-a tletla le mo a re gagešo ba re ke a loya e se taba gore ba re wa loya e le taba ya gore o bo o tshwenya mmago ebile o mmolaile ka pelo ke na le go teputša gore bona ge ba šedi go tlo ba jwang ke nto e ntira gore ke emaeme
o re o lokiša ditsela tša bona o lokiša madulo a bona o lokiša kwano ya bona ba šale ba kwana le se ke ba botša gore nna ge ke robetse le rieng 1 2 3 bjala ga ke lebeletše aowa ye ya tlogo ba kwa nageng šoa mathomo a ke re ba re ke ba bagolo yena ke bonnyane ngwana wa gago wa mathomo keng ke morwedi ke ra ntle le ke sa bala abuti ba ba šetšeng gae ye o latela ke morwedi ya ba bašimane ba babedi kwa morago morwedi ke yena ile ngatle mo yena o swere ke fuluga gabotse le yena morwedi o nyaka thušo o ane bothata o ja ane bothata yena o swere ke flu plus bana ba no ge e le morwedi a re ke nyaka thušo a gona bothata gone banna ba ganang thušo ke kua gae ye šetšeng ke monna ka o tia bašimane ba ba itereba o ne nako e kae o ne mengwage me kae 23 o ka selaole ke ngwana wa mengwage me 23 ma ke yena gabotse ke nyako gore bophelo jwa gage bo boele sekeng kore go ema ka molangakong gore ke tšhale ke ntšha tšhalete dilo tše ka moka di tla go yena mara mama wa gopola gore ke bontšhiše taba gore ke go botsišitše pušong kare mo baneng ba gago ke mang gabotsebotse ya napangana le bothata yana e bothata ke monnye mošimanyana a go nengwago ka go feta a se ka ba le bothata jo ile gore bo nyaka gore ene mmago tlemetukutšwe o riang wa tshwenya o roga batho o lwa le batho goba o no lwa le lena fela ka mogae meloko e ka moka e riang gore re emelele e ya kua go yena ba le ka yena gore nna ke kgone o ntšha tšhalete ke emelele o dira eng ngwano a bolela ga re selo a se motho le go tšwa a ka no tšwa a dula mola a bo a topa leswele jarato kore o bereka mebereko ka mola yena e wo 23 mare bophelo jwa gage ga bo sa le mola bego a le ntsi o bona o ka re gabotse se se a berekišwa se ka mokgomong emapele mama emapele o bona ike o ka re o a berekišwa o nyaka o šupa gore mohlho mongwe a ba kano ba ba bereka ka yena bošego ge ke fetola ke re meleko e ka moka e tia yena ga e tie ba bangwe ba go na le mo go nka kose nako e a go dira batho ba go tshela leboto ka kua ga ka ba re o utswitše plasma le diteki ke 2021 ka botša gore le bone ka gore ke yena le boneng ka re ngwane o tšwa sekolong o tšo ngwala exam ka 9 o ba re ya matriki o tšo ngwala exam ka 9 ga boa tsena robala a re o a khutša late ka bo 4 to 5 go tla mošimanyane mo ba dula ka montle ebile wa mokhapa ga mokhapa ke mo riela di-callback ke a mmitša ke nyako mo roma shopong ngwanela ka o a boga ke re na ke nyako apea a re nweng teng a wa nnete o rile ka mogolo di-message tše mo founung ka tilita tše dingwe ka šia tšela be ke mo riela o ka re go ne le ntong o ka re ke a tseba re tlo riega ka šia tšela le nako ela ya gage ge re bo past 2 to 3 go wa stena mo kgause le boto be ke be le ditena go wa stena fela ga se wa bošegong joo nna ke a ka mo go ngwanyane ke re ka re o rata o bolela ka founu go ra re o swere founu e wele ge ke tsena ka mola o robetse ke ya ka kua go ela o robetse ke re ai mo jarateng go na le motho ore batho ke boela ka kua kamareng yaka ke no dula mo mpeteng itse ga re pastere a kokota ka re ko ene mang a re ke nna mama mang ka re o nyakang ka re nna ke khile dikeiti ke robetse wena o tsomang ka mogaka a re ke nyaka ngwane wa gago o nkutsweditše ka re go tsweditšeng a re ke re bula mama ewa ngwanyana a emelela ga a emelela nna ka snapeng sa mookamedi ka bolela kua ka re ga e le gore go tlo riega se seng ka mogaka ko ene o tsebang ga a bula mola e le mošimanyana wa atle ande re swaipile dikamora ka kamoreng yaka go robetse yena nna ke robetse ka go ya gage ge ba šalana morago ba re ya ebile ke eta se a begwa se rwele ke se ka re aowa eta se ke 600 ka mo dishopong se rwala ke mang le mang ka mogaka re se rwala ka moka go thoma ka masea gona
o dilo tše le re go di tšere kae ba mpotša ka se ese seo ya ka kwa re dulang go putla dikoloi go putla batho ba ka moka o ka šala seeta seo ka morago until nnape ke saetega mafelelong ka mo ke metsi ka moka ka mo ka re a wa e kgonega ba bala se seng seeta kare se na le wa ngwanyana ye ga a se rwale le se bone kae re eme mo re gagantšhane go fitlhela ba re ebile re ka motšea ka kgararao a le motšea nna le ngwanyana ra ra sepela yeo be a se gona ye be a robetše ge ke tlo nyakišiša tabela ba re wena o le seswing ye wa nyakega ye o santse gore a bolawe le mo ba mmolaetseng se o se ka tseba le topo sa go se ka se bona jwale le ile la riang ka ena go tloga nako eo ka emelela gona goseng gona moe ga e re bo 6 ka bolelela ausi ya ka ka re gape taba jaaka di ka mokgole ka mokgwa re emapele ke tlo boa go ena topa difounu a ya kua lekua a re go ne motho mongwe tlo go boleiša ka 8 ao motho ela nnete a mpoleiša re ke kgopela gore ke tlo go boleiša after 1 nnete after 1 ele a bolela kore a bolela gore go riegileng so mama go na le bothata bo bo lemogileng ene ngwana yo ge ke re ke theeleditše ko le reng o gana ditaelo ne gape go ne thokolosi ya gore ya gore motho a gane ditaelo motho o ka mokgwa ba bolelang ka ena mose ba tseba rone mathata and then motho go ba le mathata a dule ngakeng go ba dule diagelong a dule ngakeng go ba diagelong a phethelo ditaelo le ka se mogone solwang ka dutse ka molagae a le nna ke bone gore ema pele mama yena o a tetemoga gore o na le bothata goba o a kwa gore o ne bothata goba go direga eng ka re ga a bolele a re tsebo gore wa kwa goba wa tepone ka baka la rena ke rena re mmonang ke moka re mora re a wa mfo gape jwa le mare mo a re di le gola kang o bogale ga e tla go lena o dirang o bogale a le ke mo tlhokela thuso gore ka mogolo go gola le ka gona a no gola ba bona ba mo fošang ka meleko ngwa go feta re tšwa magading ge re boa ke Saturday Sontaga Mantaga monwana ko moka wene monwano a roba le emisitše letsogo ka re o berekiša left o berekiše right go riegileng ga ke tsebe mama monwana wa ba bankeng ka o ripa ka tšwa gona moko go le gona ka ntšha tšhalete e le gore baagi ba gona ka ntšha tšhalete ka re ke a ema barao a ka dumela mama go ka mmotsa gore go sa letle mo re tle re nyake go tseba re bothata ba gage ke eng a ka se gane ke kgopela go bolela le yena a ka se gane ke kgopela go bolela le yena ke kgopela go mmona ke kgopela go bolela le yena a ke nyake go bona bophelo ba gage bo ya mo e leng gore ba babe ba nyaka gore bophelo ba gage bo ya gona le ka se phele boima ka gae ka lebaka la motho moteng nna ke sa ne tšhalete ka baka la gage le ga a tswile a ka tswa late a ke sware ke boroko a ke robale ke no balabala ka pelo gore jo ke se ka kwa ba re o rile so thuso ke tlo lefa yona mama ntle le yena o sasa nke re bona banane le taba lapa la gago ba ba leng gona ka moka batle go sasa ke iša batho nokeng ba ye go hlapa ba thegiwe mmele bana ba gago dimpho tša bona re di bule mo go berekile lepeko la gore dilo di seke di a sepela gabotse re bone re dira jwang go na le kgonagalo ya gore go ka no ba le ba ba ileng mola papa a robetseng gona ba tswang go bereka dilo gore seriti sa papa se bue ka mokgwa go tshwenya ka mogare ga lapa go be le mokgwa wa ntwa go se ka ba le kwano bana ba go tsogele maatla dira di go tsogele maatla se ka tlosa tiketla ka bophelo o gopole gore gantšhi ge go fetša go robala motho wa monna meloko ya ga botate e tsoga maatla o ka se tsebe se e leng gore se dirilwe fale o ka se tsebe gore se se tlišitše keng gobane ka nako papa a le gona dilo tša go swana le tše di be di se gona ka gae motswadi ya ka bana ba gago ba nyaka ditaelo
jale lelapa la ka kua gae le lona awe a re thome ka wena lelapa la gago re fetse re ye to office kua lapeng la geno then dilo di a senyega a re thome mo di senyegang gona o nkwa mama a re nyako ro be ka gare ga lapa o kire o palela ko go rapela ka gare ga motse wa gago a thapelo yona a e sa le gona a e sa le gona le kerekeng sonta ka gona gore sonta ga ke a kereke a tšatši le le fitlha ke a dula no e re go thuse mama e re go thuse ba kereke ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang e re go thuse mama re bona re ka dira eng ditšhalete di eme ge ba di emiša tšhalete tšewe ba re nna ke gona ke file monna ngwana bana so a ba se bore ke kae o nyalane le yena le sainile nna ka saene ba ga bo monna ba dumela go sainiša ge monna a robetse go saenne e mongwe ke yena a tswaletseng tšhalete tše mogala bo bane basadi ba bakae baithong o mogolo ke mang ke ye go tswalela ditšhalete a re nna ke gona ke šile bana le monna mara ke re molao wa naga ye o re ge bana e le ba bannyane ngwana ga a belegwa e le o monnyane tšhelete tša papa ge di tšwa ngwana o ne le maekarabelo a gore tšheleteng tša papage di swanetse di godiše ngwana ge ngwana ba go tima swanetse tšhelete tša bana ba ditšwe papa o nyalane le mang goba a nyalana le mang bana ba santse ba kry tšhelete papa bona papa bona yena e be a rile 50-50 o go nyetše ba gabo ba tseba a be a sa nyala mare mo mmerekong wa gage o itša re ga ntaetša laptop a re wa bona re go riega mo kare a re ge ke hlokofetše e la ga go fete wene le yena le tlo lekana ene le ga a šala ilo robala o ntetša re ke lebetše man ka re o lebetšeng a re ke lebetše envelope godimo ga tafola envelope e ka mo e fa wene information ka moka ya gore ge go ka riega gore ke tle ke tloge mo lefaseng wene o tla bo se re yona monnela feditše beke ya bobedi a robala o kompotše mo mamane taba ya monna ya taba tšhelete wena le mmamogolo wa bana le ya kwana a senke re kwana mogala ba gago wa tšwa go mmoloka o tšwa bana nte tša re ge nkaro yena o tše ge nka robala ke a go kgopela se ka gata ka kua jale o tšo go robala ra ngwana bana a se ka re e re ko gola tša mo a buta ka robetšeng a zanka ntaetše go fihla le hono motse o dulang gona o agile ke mang nna ke dula di-RDP ke agetše ke mmušo yena tšhalete a boletšeng ka yona a re o šale o aga na a bereka mogala bo na bereka Eskom o dutše le yana mengwage mekae ke na le 21 ka 1991 ya a tseba gore ke eng taba ga go mama e nyaka re iduletše fase bana ba ya lebitleng la papa bona a nyake motho la mafelelong wa go feta ga ba ya lera ngwana bona ba setse terata a go nore o ka phasa wa kwagala o tshela diterata a go ne bothata mama ka lebaka la nako ke tla ria gore ke tle ke dule fase le wena ke boledišane le wena re bone re ka bereka jwang mara taba ya gago le mmamogolo ya go sekwane e tlholela bana ba lena bothata se se šala le ge a ka se go nyake papa go bana ba kola le mmola wa nkwana ya so ke lebogile kudu go ba mo ke tlo le thuša re boneng gore re bereka jwang tabeng ya tšhelete ya papa ke tla bona re ka bereka boang mara e tla ba boimanyana ke tla inyakela maele gore ge e le so santše e be jwang mara se ke se tsebang ka molao wa naga ngwana ga a kgone te tlhokomela ngwana o tlhokomela ke tšhelete ya papage
papa ge ge ile re o robetse gare ga tšhelete tša bana ka mokana ga tsona tše di tswang tša mosadi wa monyetsing le ba ba seng ba monyala le basadi ba seng a ba nyala e santše bana ba kry-e share ya bona go na le diloyara tše be re tlho re bolele tsona mo lenane go nne ya ke tse gore be le tlho le theeletše be le sa theetse ne le di bolela ka nako ma be di bolela ka bo 20 to 10 ya go seng antši ka di-mondays mo mosegarang gantši boshigo ba legal aid South Africa awa nna ke na le go thaetša wene mara nna le o lebe ke sanke ke le thaetša mo mathomong ke moka ka tima founu thaetša ka founu o di ya kwana mama no tabeng ya bana mama ya tšhelete re tlo leka re bone gore ya bana tšhelete e kotsi a ke re ge e le gore mamogolo o jele tšhelete ya bana e boima o tlo e patela gape ya tšhelete ya bana o tsebe gore a e ne botsotsi tšhelete ge e tswile santse bana ba shere ga botse ge e le gore o e jele ka botsotsi bana ba tsebagala papa go bona ba ngwadišitše gone boradia bo bospetšeng o swanetše gore o mongwe account ka gare ga yona ba bolela ka tšhalete ba bolela ka koloi ba re ba go šetše koloi ba e ngwadišitše ka yona e wa ngwanyana awa lawyera a senke re bolediša ke re a ke tseba ka swara information le lawyera a ke tse gore ke mang mara mama le ga e khoto a senke ba re iša di filo ya madi le so go tloga 2018 ke eng ento e rileng gore from 91 o dula le mogala bo go fihla gone o a lapalle ko go nyala yena o tse ga mpotsa re tla ko go botse mokgekolo ka re keng a re ba nkgethišitše between wene le yena ba botsiša gore ge e le gore o tswela pele le nna gore a re ye mongwe wa gwa alright and then lena from 91 till no mogala ba tlo robala be le dira eng wena le ena e be le mogala yo mongwe a nke a re tla re ka mo re širele jalo go tša gore nna ka gare ga nako e ntši ke a kerekeng yena a nke a re area ka mo go fitlheleng ga yena swaragana ge ke re area ka kae ka re ko gore ga botse go riegang a rawa se ka tshwenyega ka nna re tloya kgwedi ela ga e fela gola monena re le peni o ka re ba ntshwere pong gape le dutse more than 30 years 30 le dutse more than 30 years ntle le gore mogala ba no kokota ka geno gomme bana e le ba mo tshepiša gore ba tlo bolaya yena go banna no le yena ba tšha botse ya maikarabelo jale ka rawa ge wena o kgethile ga ke na ke dumelang le tabo e bolelang prof ka ra kere motho mo le mo o na le mekgwa go ka ditšhireletša a gona motho wa phelang a sena tše e le gore mohlomong di kano ba di motlaiša bophelong bja gagwe re phela le batho ba e le gore ba duma gore ike o kare go emelela mo setulong wa wa mara o a tseba gore wena bele ka ge o le motho o swanetše go ka dirang bophelong bja gagwe no ka lebaka la nako morota ebile re tshiletše ka mola go mogala bola ga borena batheeletše go sa sa re gona ka mahlatlolanang difounu ke 072 tša o buka line 072 133 133 6761 6761 072 072 133 133 6761 6761 goba o ka founela 071 071 398 398 1508 071 071 398 398 1508 ya ro thoma furugu ka 80 exactly 5 o'clock ngaka wa tšhaiša ka lebaka la gore go sane mebereko menga yang go e bereka ke a kgopela gore ba e leng gore ba tla ba tsogele sa lefurugu ke lebogile kudu the general batheeletši babogedi balli ba rena re ya go le thuša batswadi baka ke lebogile thata le the crew ka mokana ga yona batsheletšo SKFM go tšwa go nna Ishmael kwa Marota ke re ithate o ratelwa le mogafu